Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadiam bronze nam ka jing up kamilanti kinososnong, shna no ya ka surok na sokpian chanoston, kaddo kadwai ha ka sautrek mentau nailar arhajar arpo, layo ya kamang pisa nakabenta ban shna ya kini ka surok. Bat ya kini lapan bana hakani hikasngi da UMLA jongka Nongstoin constituency uba Macmillan bersat. Kani ka surok na sokpian Nongstoin ka bahap apo ka National Highway 44E ka bejrong kumbah nyaw kilometer. Kani ka surok ka baron kambaha na kabenta ban penyeso ya ka surok ba National Highway syudut Nongstoin. Bat ka jingyo ya ka mang pisa ka ba palat pra kelur tingka. Na kabenta kani ka surok kani ka kam ka bakraw jong UMLA kani ka than. Kalau dia begini kan kasuak na sopian jenong stein, kani kasuak kabala slam ha, kabagani ka nagalem jong kani ka time jumi nak apa, kani win nak sok keberan kam tam di Bandung naga highway spoka sarong stein. Naru sama jaga perhatian mengasiti ku mongi kmat hanong stein, ngelathok ku bahar lagi di city, siapa kamen, ban ong ba mencuah kapua bagi declare national highway, ia ka Shillong nong stein tura. Ya kini kapan connect nang tina sopian hanong stoi dulu la pen manalang bagade ga national highway 44E. Teka tu pong yang bala bagade national highway dari kan ai juga treatment kemudian pemhak mahal bypass. Teng la persamaan proses ya kini ke scheme telah pak estimate nadu usna ma jagat pra kakam kala ya maka balai jika national highway authority of India teka basutunan menin gasngi layo ka kubona ka department bagi lah ya sanction ni kita. Kerana nak juga package jauh ke sopian Nongstoin bar kawai ke bypass sama ilang. Kapakot jika kacang keluar buat arteri. Kabarita juga Nongstoin kapuai ki phak keluar tam. Kali kesurok keberon kamu kata betapa kali kawai ki achievement. Kapik achievement antara so Nongstoin kejungi kaba upai bah sini boleh ujian nambah. Nanti na sopian seselong kesurok labah kabana Nongstoin sopian kesurok kelas ni. Tapi nagalim juga aku mau mikmat. Nasional para kublik kepang yang Deputy Chief Minister, Uripek, Tekmi, yang Kapelu Department, yang Chief Minister Ujungi, bat naik kublik kepang yang Kapelu Department National Highway, yang Chief Engineer, yang Secretary Peludi, bagi ladon untuk sisa untuk mesti merehab. Bagi UI bukan orang ingkat kelano, kamdis kumbalong hakiway petisnan. Te nagaling juga naik kublik si hajamu, yang kipai bak juga orang juga bagi hai kecisiannya yang kajing seni akan bagi bagi ai kapelong yang bangan haban trisitom ban penkeladur yang akan konstruksi Nongstoin. Tapi kumbalong ko pitip tang po mata asnem tam kumba khanyu tuli kisurok nyo po aman hidong jong Nongstoin kejungi. Kibadai ni ka PMGSY kibadai ni ki Central Sponsor Scheme CRF dan RIDF dan nagaling ni kumong mikmat kajing kublay gelis paipa banga yawen ke paring paipa jong Nongstoin banam ta development kawai kapal dari kini kita kenhun bagi nyetailang bagi dot kamparat ya ka connectivity dan disuap kapan ya kawai kejaka si kawai kejaka kumpulong mata kadon kajing tu juga kamen but Islam sih bang sanction kali kisuap paling Nongstoin yang udah si kersai kapan poi si kawati kali ke doubling ban kene gradon haka lanti ban yo sanction bagi kamen ba Nongstoin tang hapo ikat tu kadisnem kan keladur no ba kipai ba jong Nongstoin ngai kuble biang kipai ba kipai bagi start dan jino mekman. Hadirin kajing bamnasiu jungi mau piksto nondo ide ino mekman di belarem pada bulan net di bagi cisai ke jatpere bajungi kilapun kelai na yung nongelam kijit mai ki nongelam di banyalam sudah di kijistar berjalan mereka. Kalau kesin ke bandung kong baka parti ke job Nongstoin kade ke parti ke bayalam di berjalan mereka. Tegadi ke pergi ke start di kipai ba. Pada kak bede ke kam development ngari aware, mungkin tu ipai ba pangin dia benda politics.